Yebo, ingeneza wethu impela sona laphana ke inyanga ke Dumile ezinze esifundazweni ke KwaZulu Natal ke eThekwini. Uyena ku Dr. Khehlelezi njengoba ke sevale ke abantu abaningi ezinkundleni ke zokuxhumana umlomo emva kuba ke bemsola bethi cha impela kasanalutho futhi ke nezimoto ke zakhe ke zadliwa. Bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu. Ngicela bangiqale ngenibingelele yona ke Mbuso City MTV City nje mosaqala ngene channel ake wenze kulungile. Uciphize usubscribe nayo notification bell. Khozithola zonke izindaba ke shisayo nazo ke trendayo. Hayi ke wingeneza wathi impela sibona laphana ke uDr ke Khehlelezi njengoba ke sevaleke imilomo yabantu abaningi phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana ke emva koba ke wathenga ke imoto ke aka-Ford ke Raptor ke kanti ke wingeneza wathi impela ke abantu bathi buka ke manje na uDr Khehlelezi usaphosta kama-Ford ama-Raptor ke ayaphi ke ama-Range Rover ke wakhe kanti ke wingeneza wathi impela abanye ke babethi cha impela ke lezo moto lezo ke azisekho ke akasina nix. Hayi ke wingeneza wathi impela ke namhlanje ke ubashiye impela ke bebambe ke ungezansi ke ebavezile bacha impela ke lokho ke abakushoyo phana ke izinkundleni ke zokuxhumana ke akunjalo ke njengoba ke Evsana ke washutha ke yona ke moto yakhe ka Range Rover imenayo ke Ford ke Raptor kanti ke wingeneza wathi impela ke abantu ke babuzile phana ke izinkundleni ke zokuxhumana bathi hawu kasibake lesithombe ke esanini wabese ke sephendula ke naye uDr Khehlelezi wathi cha impela ke into ke ezokufakazela ukuthi sanini buka ke nayi imoto ke iRaptor nawo ke uzobe sokubona ukuthi ke lesithombe ke sithathwe nini. Hayi ke wingeneza wathi impela ke benjalo phana ke indaba ke enkundleni ke zokuxhumana ngingathi ke abanye bejabula bathi cha impela ke thina esasho sathi izinto zakho zasekhona labantu laba impela nje badlalela nje umona futhi ke baziphushela kama agenda wabo ke asecaleni bafowethu impela zinjalo bese nibathele zona la kweMbuso City MTV sithi nje bafowethu ake sihlabe phansi ngedolo sithi she dibana yona video elandelayo.